Minister Jim Mwezi or Minister w'ibyo kwirinda kandi okurira omukoro gwo kutongoza kwombeka oku nagira ngo bwahatu RUKUNGIRI ryo muhanda gwo kutungirwa rero hango erya ha mutindo murungi tuyigura okuhangusya irwarire ere center 4 gereza eishemerezo y'abarwire hamwe n'ibitanda by'abarwire cyo twatandikira na theater nitkenza kwombeka immediate naza kurataho maternity rero na bwanyuma general ward neza kuzaha then OPD neza kuzara hifko mwe namuherutse kuba twine irwari. Minister Jim nagira government inentekateka yo kutaba Dr. Hamagombora ngo kandi za health center za kashatu zona nzija kuzubwa za rurengo rwa health center yakana nambwe government hatanenda plan ba doctor no kubatagomborora za health center ishatu zona zikaba health center 4 zikagira theater zikagira doctor. Major France Mawanda okurwo mu iheri ya UPDF Engineering Brigade kandi abarabeno bakora umurimo gwo nagira ngo nibaza gukora umurimo gwo no mutuma gumwe kandi ngo ngwija kuhera umeze mukaga gonga icyo nje yaba kuba UPDF tujja gukora umurimo omulungi tugenda gukorera mu budde ate tujja bawa abazungu kibaita value of money icyo kikakasa tujja kibawa abanyishenjero ba RUKUNGIRI bajanga RUKUNGIRI kutunga eishemerezo nikiza kuhera canga batura hamwe no kutungura by'amagara mu district edge kandi na theater umwe babiri bisha baba referringa basazanya kibali za kisiti nangwa nambarura ninga kambuga konkezo referrals za kuchendeza Total deliveries omwirwari radio batamanyisa ntutakebuza abashahu nibo bari ku kitwara mu ko muzano bakunda ngo bashara gasha kwa Dan Basibye.